My watching him near Sam Wakwaba, Adom TV, Badwam so, Yada Apostle Dr. Nite Kutegwase, Ninkranchen Sem, Deadu Sono, Badwam Cassie, na Osha live Facebook /Adom TV, Extra Go TV, 119, DSTV 280, Ko YouTube, search Adom TV Tube, Nekwadom, online.com, Semini, Sembebre, so Ewoho. Bidi fear amankwa tamaklo afia ni diem yentie said in 70 mu etie. Ene a make say bichi kese abo Asanteman ni nyina ene so ba pani eye Asantehemaa na Konadu Yiadom ya wotoso emiensa aka enchine agunti oyoko abusua na ede eto edwa akire mu sampa otekokoso 2432 abebio awotosumie no no ankasa ni nua ni mponye nchenkura ene ne woto na no munsi adui wotena so emfie enumbra ono ankasa ne maame na afia kobise wa ampem wotosumie no eto na no ensi adui Ekwekura nana enebeye Asantehemaa na otoso edu enan obra ne maame nana afia kobia na otoso emienu abrewatia ekra ko nsedo wa fimpino eni edunsunu mu nana abeye Asantehemaa mfinhia porepore enwotwe a enei wonya mfinhia no aduokunu baako ansa na brichi kese ebo Asanteman council kyerese asemi afei no wayi wopemso otumfo sei to bebi asutira wo hwe no muse nche bia na omamu no nyina ebedi nkomo na wodi awerehosema enei Asanteman atubedwasede nana Konadu Yiadom enei wada ne bonkum so na oye otumfo sei tu ababio ninua pani na wobra wo maame nana afia kobi se wampema na otoso emienu a no ya Asantehemaa kra konsedo of afimpino ni edunsunu mu a wobo nana Konadu Yiadom din se wono na be Asanteman nyina ahema no wode wodo asomdwie ne nkabom na hweye ekyekira Asanteman ka ho bi ema edwa ewo Asanteman ha nyina etimi egina yi ne nyina mu na woda etwato Asanteman nyina di hu nana Konadu Yiadom otoso miense nei wanom ndadebua no prekope eyebra eswati ne mampani di na kwansara bepie mu ewa Asanteman tem ha wogina so ebu dwakese edi ehia no enei oyoko ade hibusua entwa beseno na Asanteman hye bon na kyerese tutuatuo di nsinsemu no akorabo bi edi Asanteman ewu nana Konadu Yiadom otoso emiense ya Asantehemaa na otoso edu na nei wodikan na asase ya mpomia mojeje utata Asanteman nyina asie ma odemire faduo duedue ni amane ho Yatwaso na MPP amanyoko no se Tamale Central eye mrashebedwa akonwa ya enne ato esan ba mowo ya wabeje wo mrashebedwa ni Dr. Muntala Mohammed no enya de MPP amanyoko no by election odo hu ebeshim New Patriotic Party MPP amanyoko no ede abetudwa se by election ebekoso ewo Tamale Central no enya de a womo de omo behyimu kura womo ekira abato a womo beto nanka womo ede yi nipa foforo enam se mrashibegeni a wenya ne baby ko Dr. Muntala Mohammed ana woka enipa nwotwe a womo to anananom wonsiedo ewo helicopter akwanhyiemu nanu da enhyehyeye a womo ehyehyeye eye amanyoko no womo National Steering Committee Inshimu a womo koye no ana betodwa womo kyeremu a womo constitution wo article 10 ewa amanyoko nim ana womo editu saa na mo no amanyoko no ekira enya de a womo betu saa na mo no krai sanse enkoboa kra ohwe kwan a mrashibegeni efa so eto anananom ewon siedo a eyapa enye se womo ebeboa se womo enkuntia galamse nkuto eka womo botan nanso de huye biemu ne se womo behwese Tamale Central womu benya mrashibegeni ade asomdue ebeba ho sedru ho se Electoral Commission ebie akwenya se obia mfa ne nipa mra na Tamale Central by election enkoso a article 112 eye clause 5 ema Ghana constitution no amanyoko no enya de a womu de omo ebehye sa abato onim ensema womu kruchigu nkrata so no nipa ne nsa hye ase no eye General Secretary ma amanyoko no Justin Kodua Frempong Janto akasiano eso na sofo akukudam na ne wonso akọ eye Jubilee House awodo wonhwere akoto ho ani nyina no eye enkaidum efa yadehye nwotwe a ne woto na no nsiedo na no Apostle Sam Kranche ankra kire se enkomhye ni diye hu regulation na se aban hyehye no de ebeye den na momono anso aka sisudua se ha dwen wonne enkomhye ahodo ne nanenam no mu akra no ohunu se beyedin ensema odi tudwa eni
We, the fathers, are all worried and disturbed about the trend of prophetism and the manner in which it is handled. It is divisive, it's confusing, it's creating a lot of problems for all of us. But regulation, we doubt if regulation can really bring sanity. We have our doubt about that. But we believe that we, the fathers and the church, if we sit down together, we will be able, by virtue of grace and wisdom, be able to sanitize the situation and the system. First Vice President the Magana Pentecostal and Charismatic Council, and so Editor Memunina and we say, in the midst of all this, we have a name. The name of the Lord is a strong tower. Amen. The righteous run into it and they are safe. We want to encourage Ghanaians. Let us hold each other's hands. This is not a time for finger pointing or fault finding. Definitely something should have gone wrong. But there are things that we don't know. The Bible says that the secret things of God belong to God. God doesn't love those who didn't join that flight or those who didn't go. He doesn't love them more than those who went. The love of God is unconditional. However, this is a chance for us to draw closer to God. And to what uncommon way more no, ora Elvis Safi Yankra, sa by no nyadi so oba besim komshe ano a quine, and also somebody to ja any. 70 years no you say prophecy bebre abededi na dodo na no mo kasa mo huye but na ekwan on be fa so a omo ne aban penifo no be dinkita on na sa kwan ni ho enti ya the number any email address at all say obi biara obi hu bibia efa or my penifo especially president ne high government officials are yes sensitive obetimi afasa kwan no so na ye no atrase ne ahwe kwan a ebefa so ye nka say ye si omukwan se mo prophesy debi anya sakra obi abetimi a prophesy na niam a very delicate ye security sensitive president airplane ne ade no enum na sensitive kakra ntia no ye biesa window no se be a obetimi afaso. Prophet Usu Bempa wokujina edifo ahodo anemu e wosanhyemudi yi ase enso bo aban yi abaso se who bibia ubetimi declare so wasore dem say radio station say bibia ba ni nyina echi no the concerning president and presidency and ministers and our mind no eye bibia ye hu brabe hu no oba bi hu na ono a be makwan ama ne a opesa wo ye no obe lead you ama ebia na opesa o meet opani bi ono be lead you edwa ko opani in office and I believe say ye nya as opportunity say bi da. But aban we buy no said there was a be a kwan no man ho kwan no ma sebe fivefold ministries no be a chance say onye na djuma including prophetic ministry because those days no na omo madi for no kwan e ma yentumi en declare ne bi but aban buy o di say djuma no Baminya no so na Adom TV Badwam kase na Hanabrema kwan na no pay ye de sie ye da semre ne adaje awodemaye wadaroma ye de bonkrata no ne Adom online stories ne to so twen ye yenche ye basisia.